Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di Makse Channel nih. Ceritanya di pagi hari ini aku mau absen untuk pagi hari ini bersama siapa? Oh, begitu toh. Oh. Kamu mengenal ini guys, katanya Jaki sekarang semakin ganteng, Mak. Jarinya semakin ganteng, semakin gede. Jarinya ngono Ton. Beh, dielem Ton kowe Ton. Mergo saiki kan Jaki ya wis Joko. Dadi iso ngrawat awak saiki. Ngerti apa ora buluk? Buluk. Ayo didorong. Ayo Ki. Ayo. Si buluk. Si buluk. Ayo awas turun didukno. Ya? Gak nggone tas. Tasnya nang jero. Tasnya kuwi nang jero. Oke, kita turun. Nah, meluncur. Nah, oke. Areke mari sarapan, guys. Ternyata njaluk apa? Njaluk keliling hari ini. Bawa. Wow, kamu lagi apa, Pit? Yo ho. Astagfirullahaladzim, jane kok ngetap po. Ya ini wis ngetap kakek ngombe. No, ki mau kemanakah dia? Dia mau kemana? Kucingnya mbok ingoni urung ya? Wes. Mbok pakani? Wes. Oh. Sudah, ternyata kucingnya wis diingoni, Bos. Karo sang pitak iku. Di manakah areknya? Di mana ya? Kita turun. Kita mulai turun, Bos. Mana ya? Areke mana ya? Suasana sepi, ndak ada orang. Ono karek. Wah, ternyata kamu main di sini. Metu kabeh, Bos. Areke pada metu semua, ngono ya. Di sini tempat dolanan, Bos. Nang kene iki. Dolanane Samson ki nek awan, nek esuk, nek nganu wis nang kene iki. Dina iki mau bar mangan tapi urung tak dusi, mergo areke sik urung. Areke sik urung gelem Areke sik urung gelem dadah dulu. Dadah. Cium jauhnya mana? Semakin gede semakin pintar iki si arek. Itu apa namanya? Oh, payung. Payung buat apa ya? Oh, buat udan-udanan. Oh, ternyata pinter areke. Areke pinter wis kena dijak ngomong. Areke. Ternyata dhek iso ngekrokno barang Nah, aku lho iso ngekrokno payung. Oh, awas. Di mana ya? Tuh mainanmu di sebelah sana itu loh. Mainanmu mana? Mainanmu mana? Ayo. Mainanmu mana, ayo. Diambil. Tuh payungnya rusak loh. Rusak itu. Tutup, Jaki panggil, Jaki. Jaki panggil, Jaki. Ki, tutup Ki. Katanya minta ditutup, ini apanya Ki yang mau ditutup? Opone sing ditutup Ki? Itu payungnya mau ditutup katanya. Katanya mau ditutup. Yo, supaya dilempit ngono lho maksud ndek iki. Ngono. Esuk-esuk layah-layah ini paling enak seger.
Mergo hawane apa? Hawane sik adem. Yo. Hawane kan sik adem, dadi enak dige layah-layah karo momong bos ngono. Karo momong-momong ngono lho. Nah, didorong. Didorong, ayo. Didorong. Oh, buat apa itu? Seperti truk. Yo. Ayo keliling. Nah. Bapakku. Hah? Bapakku kata gila wae. Mosok. Hari apa to kok wis umbah-umbah wi? Dikare bapak kene anger ya, Mas. Lah kok iso lho anger ning ngarepane ra kaprah kok. Kok iso renek iki nang ndi kabeh angere. Nih. Suasana ning jaba. Pemandangane katon ijo royo-royo ngono ya. Ki areke lagi dolanan. Dek nek wis nemu dolanan ngene iki ya anteng. Anteng. Halo, dadah dulu. Dadah, cium jauhnya mana? Mana? Ayo menghadapnya ke sini no. Ngadepnya ke sini no. Mana ya? Iya. Pinternya. Semakin gede semakin pinter iki arek. Nah, tuh dhek mulai nguwat-nguwat iku. Nanti wi, awas kakeknya breset. Kakimu nanti breset. Nanti breset loh. Pit. Mana sang David ki? Lah lapo? Lah rene no. Lah kok iso? Kopine ning ndi? Ya iya go rene kopine. Lah ya ora rene ning kene lho. Sampita karep ngopi, guys, ternyata. Arep ngopi dhisik jarene. Wah. Bar resik-resik ngopi rokokan. Enak tenan iku si Pitak itu. Sam David. Nih, posisine kolam. Dalam. Mimi apa? Mimi apa? Mau mimi air? Air putih? Oke, ayo naik. Naik ke atas kita. Areke minta air, guys, ternyata. Minta air putih. Itu airnya si Patah itu. Itu air Tatah itu. Air Tatah. Iya, itu air minum. Air minum yang si Tatah itu. Iya, air minum punya air Tatah. Kamu nanti ambil sendiri, no? Iya toh? Ambil sendiri kamu nanti. Iya, buat payungan. Wow, sini tak krokno, Pasin dulu. Terus iki rusak sih. Wis gak bisa ini. Loh, rusak ini. Sudah rusak ini. Nanti beli yang baru ya. Mama suruh beli ya. Iya. Udah gak bisa iki. Ya ntar dibetulin dulu. Payungnya rusak, Bos. Payungnya rusak iki lho, njaluk dikrokno. Dikrokno sik. Oh, itunya sudah hilang. Tuh kancingnya hilang, Bos. Iki lho, karepe. Jarine minum. Ayo ambil minum saya. Lah ayo dibetulin. Oh, alah, piye toki, Mah, payungnya rusak, Mah. Ngono ya. Ntar beli baru, Mah. Ngono ya. Iya, iki betulin ya. Oh. Jaki, mana Jaki? Panggil Jaki. Ki. Payungnya benerin, Ki.
Payungnya benerin ki. Oh. Yo putus. Putus le. No, nih putus iki. Diambil? Yes guys, cukup sakmene wae. Terima kasih yang sudah menonton videoku hari ini. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.